Ikaze ku mwanya w'iteganyagihe mutegurirwa na Meteo Rwanda mugiye kurigezwaho na Alphonsine Musanganire. None ku itariki ya 8 Kanama 2025 ikirere cy'u Rwanda cyaranzwe n'izuba ariko ryaje kugaragaramo ibicu byari byiganje cyane cyane ku masaha yo ku gicamunsi, ndetse ibi bicu bikaba byatanze imvura mu turere tumwe na tumwe tw'intara y'Amajyaruguru, tw'intara y'Iburengerazuba ndetse no tw'intara y'Amajyepfo. Turateganya ko n'ubundi ku munsi w'ejo hari ibice by'igihugu bizabona imvura. Reka duhere ku bipimo by'ubushyuhe biteganijwe ejo ku itariki ya 9. Ku masaha ya mitondo turateganya ko igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya °C 12 zizaboneka mu karere ka Nyabihu na °C 18 ziteganijwe mu mujyi wa Kigali. Ahandi hasigaye henshi igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya °C 13 ndetse na °C 17. Ikirere giteganijwe mu masaha ya mbere ya saa 6 giteye gutya: intara y'Iburasirazuba, umujyi wa Kigali, intara y'Amajyaruguru ndetse no mu turere tumwe na tumwe tw'intara y'Iburengerazuba, akarere ka Nyabihu, aka Rubavu, aka Rutsiro n'aka Nyamasheke hateganijwe imvura. Igihe mu tundi turere tw'intara dusigaye tw'intara y'Amajyepfo ndetse n'utw'intara y'Iburengerazuba hazaba hateganijwe ibicu bizaba byiganje. Ku gicamunsi ho turateganya ko imvura iziyongera ndetse ikazagwa mu turere twose tw'intara y'Iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali, mu ntara y'Amajyaruguru, y'Iburengerazuba ndetse no mu ntara y'Amajyepfo. Imvura yo ku gicamunsi ikaba iteganijwe kuzumvikanamo inkuba. Igipimo cy'ubushyuhe giteganijwe ku masaha yo ku gicamunsi kizagera kuri °C 28 ziteganijwe mu karere ka Nyagatare. Mu bindi bice by'igihugu hakateganijwe ko igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya °C 22 ndetse na °C 27. Umuyaga uteganijwe ni umuyaga uringaniye ufite umuvuduko uri hagati ya metero 3 ndetse n'6 ku isegonda. Uyu muyaga rero nk'uko tugiye kubireba ku iteganyagihe ry'iminsi 5, tuzaba turi mu isangano ry'umuyaga ku munsi w'ejo. Iri sangano ry'umuyaga rero riraturuka mu nyanja ya Atlantika ndetse n'umuyaga uva mu nyanja y'Abahinde, bikaba bihurira mu karere duherereyemo ndetse bigatuma tugira ubuhere bw'umwuka uhagije, ari nabyo bituma duteganya imvura. Hateganijwe yuko kandi izuba rizarasa saa 12:01 za mu gitondo rirenge saa 12:10 z'umugoroba. Murakoze gukurikira iteganyagihe, tubifurije kugira weekend nziza.